never feeling okay. Good days are so hard to find. Just help me numb all the pain. I'm only one step from dying. My angels keep it at bay. Can't blame the people for trying. Just let me fall to my grave. Just let me fall to my grave. Look you. Can I lose you at the start? Look you. Just let me fall to my grave. Look you. Just let me fall to my grave. Heart fails under pressure. Wonder if these bad days will last forever. So pessimistic from the past. All the good things end up in baskets. I'll never feel that okay. Good days are so hard. Just keep it at bay. Can't blame the people for trying. Just let me fall to my grave. Just let me fall to my grave. Took you. Angkut, out, angkut. Iya. Kali ini karena ya kena undang baik. Kali ini. Ganteng nyangkut ganteng. satu B satu orang. Satu orang 60.000. Bulan.
Sambal. Kali ini penonton ada 5.000 orang. Yang mana? Hari apa kau latihan? Hari apa kau latihan dia? Di Mulo? Hari Kamis sama hari Minggu libur. Apa jadi apa nih? Sambang. Sambang. Dito, natin daw. Ih. Apa lang ada anak? Belum malam itu. Itu jepit yang Sancho itu. Dah nih merosot di mana? 3 bulan nih belum piala YouTube. Belum ngupload. Enggak bisa ada sih tapi kurang memang penonton. Karena boleh kak. Terakhir kemarin bulan 12. Pakai beli nih. Baik kira anak Bisa kita. dipakai sama YouTube. Susu kalau pernah sehari begini. Kalau beti mah. Isanya itu. Headshot kingnya. Di pasar
Nggak bisa sama itu. Nggak bisa. Boy, itu Sandi di atas kamu dipoto tuh. Satu. Tangan. Ada nggak? Dalam situ. Ya. Oh. Nada. Situ di kardus coba ya? Nada. Di kardus ke sampai tadi. Ada Pronona. Lagi ada jaya lagi. Lagi jongkok ya bang. Tadi raja-raja dulu dari mana ya? Nama itu ini. Biasa ngajar jarum. Ih, nanti senti. Mati. Deh. 5 orang. Jangan ditarik, jangan. Perhatian untuk para buruh.
Boleh pak. Ayo ke dami berat minggu. Nanti ya benar. Orang tua nu. Bagaimana itu? Binatang Jaguk memang. Jaguk tengah ayam. Jamur peng. Enak sekali. Boleh baru main ramai. Iya. Dia mau benih. Binatang. Oh, sebuah sandi. Iya.
Ano? Dia yang botak itu. Botak kapag buwan. Tidak mau dengan ya na, dia jerawat na. No, banyak. Gol tuh. Kenapa ya? Panik ya? Panik tuh bang. Baik, ada Fajar, ada botak gondrong. Wait, tapi tak terus kerja bagus banget kalau udah sendiri.